La pace, viva la pace, vogliamo la pace. Kar trije napisi v živih skalah pričajo o tem, da so si vojaki na fronti v prvi vrsti želeli miru. Muzej na prostem je zato predvsem kraj spoštljivega spomina in refleksije o nesmiselnosti vojne. È la storia di un ragazzo di 24 anni che lascia una bellissima lettera dicendo: mamma, adesso vado all'attacco, non so cosa succederà, ma in questo momento sento che sto lottando per qualcosa di più grande, sto lottando forse per la pace tra i popoli d'Europa. Na tem kraju so se v različnih vlogah znašle kar 3 znane osebnosti. Angleški pisatelj in Nobelov nagrajenec Rudyard Kipling je od tod poročal kot novinar. Italijanski pesnik in pisatelj Gabriele D'Annunzio se je tu boril, na nasprotni strani kot avstrijski cesar. Je napisal svoje spomine na vojno in točno omenja Brestovec, kako on gre na obisk svojemu poveljniku artilerije in tam pod kapelco, ki je posvečen Sveti Barbari, ima svoje pomenke strateške. Italijani so vrh Brestovca zavzeli avgusta leta 1916. Te jarke je leto dni gradilo okoli 500 ljudi, a ni bila od tod izstreljena niti ena granata. Italijani so jih namreč zapustili po zmagi avstro-ugorske vojske pri Kobaridu. C'è una peculiarità naturalistica, qui sotto potete vedere appunto una dolina. Siamo stati fortunati, un attimo fa abbiamo visto un gufo che abbiamo disturbato in pieno giorno, quindi vuol dire che questa è un'area assolutamente incontaminata dal punto di vista naturalistico, altrimenti non verrebbero a nidificare. Imamo 2 reki, torej Vipavo, ki se izliva v Sočo in to je nedvomno lep trenutek, lepa točka. Imamo iz zgodovinskega vidika pa tudi Rubijski grad, ki je v privatni lasti in ga zdaj obnavljajo. Tam je tudi prespal Primož Trubar, takrat, ko je pridigal po celotni slovenski deželi. V prihodnjih dneh, ko se bo ruj obarval zlato-rdeče, bo obisk Krasa še toliko bolj mamljiv.